manipur kan bakungsat haira banina koi manipur sida leminari ba furup khuding magna koi Saruk yabum mathau tai ekhoi gi stage ta ekhoi gi maitai furup ka cookie ga tawune na cookie gi maikhum hup upliba adu any cookie tribe ha biji pot gi changjala ga even 2003 da gi amu hingal an gi ba 1956 ka kathak khaba pot ama haib tare ko aro at least party state on 1949 and 50 ga 6 bo ki 51 bo lai ngai 56 bo lai bo di chana ram pot ama oiram ba any cookie tribe any lusai tribe any naga tribe kan torom pot se adu gi pot me anu kathak khara ga yar roi taw pot tu kai kamani ri insert toromino palame yam acho pot amane bako aduna swice de koina political ge pot ta uji any political party institution singa launa bada moi ya afabadang oiba adagi laiba kaino tawse launa ba mayam ure bako jikti ko aduna si pot mayam si am laibak thibni tawbidam na phai aduna koi di political party ge differences sing do tongana side thambi khro aduga ta sing laiba ke issue do focus to kanda laiba chi waroshinum prokna ba tawuna mathau ta hena khanjabdu ne koina haijeris diko aduna koi stage ta amagi wafam michang chang kem leite krai dagi no hayu kan de koi di last 76 years I tare ngarang nan ko celebration to riba de 76 years ho ngani ko sumaina ler ko matung duda koi ngasi koina manipur ne india da merge to matung da phangi ba chaina chaitheng mayam sidi ko gi so called elected mayam dugi neglect dawgiba responsibility masagi moral responsibility lawdo mayam du ne koina anu uwo phange adana sigi mayam sing sai koina thola ga panel sama jaga punga ngange jo khangi bi ai ko ngang bai wafam nate ko dis da moina TV da call ilaga thola ga keno to ba kana hayi wafam leidana ko adana so wangang ba se koina akhoi right to freedom of speech and expression se constitution guarantee toroga so kana gumba kharana di madugi potu bog nganganing do pot khar leba ana sumba pot mayam se aseng ba sing summa pan tholai ba pot mayam sing se kana na puthorei kana na masi mateng pang hai kana ngasai gi kokomi hoi dagi UCM amuko mayam le manipur da ko organization loi palu draga ko sigi mayam sing sida akhoi na taseng haraga di lauri ba thodang sing sida praja sing se akhoi mana aduni madi kokomi yawe madi amuko yawe mani UCM ne ye wari ni ko sumaina tawlai bina taba even uji chhatra gi bokta moi chhatra sangsan taruk tre pulap thoga statement ga thomin da university ko sumaina koi punsan bagi pot ama kakti mathau tai koi je punsan da badna maram orakanda safu ka raga kwa harawe phimam do adagi koi je isana mai long khalaga tin silaga di mai da taje have pot se hek kaw dong na tawe koi je including koi da gi dum hongna ni ko sometimes on si pot mayam sing se taw thon da na bona ba phai aduga koi lewa ke issue lewa ke problem issue divert taw no hona raga chat ki mayam am lai hai da bana te khang da bana te adu sum mayam thok na bai da makta manipur ge apun bagi kholaw ma lawmina si haina koi gi civil society organization the leading part lor ko ko minaga lawri pot si de koi je isa ni individual or tho akanda masi mateng na bhot na bu yang mathau tai na ismai tam jaki yam no sai ja